हमारा तुम्हारा सबका दिल में We stand for We stand for We stand for The government of India has been very transparent as per their promises. Government of India said that we will not tolerate the corruption. That we will not tolerate. Candlelight vigil खाने फैमाने अब चंग सोनम वांगचुक नि support बोने चंग बिनी लोगे solidarity फुनुगे चिनी तिनी ने ओ candlelight vigil अब नि बाकी चिनी ऐसे बोने नि demand no fulfill खाइजाक थोंग ऐ बाकी बाबर जे निनी को जे निनी ministry वो तोंग नाइ education minister नो resign रने अब तो उल्ली को main चिनी motive खा खरकसा influential बोरो खरकसा great scientist ने आसक साल रोमोई bo nini jantar mantro hunger strike khai tong bini oko michael chapa no kalaya ko asa salro me bo protest khai tong khano bin thaisa kok no nini central government khunjo nai enka obo to nini democracy ni against to kalai democracy ni meaning khano accountable ngani transparency and accountability is part and parcel of democracy but jekhen in central government attitude our democracy no amte level of khai ke sig lagai tong kha jeng tini je o jaga ba cha phaiman abo just o je o recent the situation no lugu simia even jeng nai thanga manipur ni issue ni hindi madhya pradesh ni issue gabang ma issue rong na tu je for protest khai jago government ne adamant attitude government yo kirima singsa attitude no nugu belena wana ma singsa ta kirima singsa abo because bus kang thanga chini loge kuno unfair kha chini loge injustice kha chungbo same am thai root ama ho kang ke same chini loge am treatment khai janai gobo democracy ni chung democratic hawa tongoi tong heda or democratic hawa ni lukurok ni se or main importance kalai tab lukurok ni importance no lukurok no ignore khai jagai tongo ab ke government by ka abo kisapan tolerate chung khai man ya abon bagai chung tini oro sonam wangchuk sir ni loge chung solidarity phunuge chini tini ni o candlelight vigil tumong baskang ni sal rogo government ni attitude amte heke kotor amte heke ta bangkoi tong hangke continue choli tong kha government ni jomte hai adamant behavior je ignorant behavior nganga chini amte hai je protest form of chung kotor ke khainai baskang ni sal rogo hasteni lukurong bom hai ko sar mung tong ni je tini chobani hasteni kabanga lukuro wan sugi manu chungoro kono political party ba kalni ne cockroach janta party rongna jutu buna ni amte hekuno ya abor nor bokro ni kari de chungoro kono political party ni oro nor nugi ma kabanga students tongoi tongo oro kabanga je civil organization tongoi tongo ni civil organization ni borok simin oro khorok sapana political party ni borok kare chini kono political motive bokre chini kha democratic country wo democracy no maintain khaina ni si tumong tini sonam wangchuk khai khoroksa influential borong ni logi wo amte heke treatment mani tongo bo amte heke treatment government rei tongo ke bas kang ni salot nung angke boya chini logi obon chete war sung nai teb kirima singsang nai so amte kirima singsang mana nei jate encourage tam government abon baga chini tini ni o candlelight vigil so kurok amte heke participate khai ni ane bunia tumung ni noka na wa hor nang khangke abo bishi salyani ni nogo phaya hor selak phainen so aban bagai no joto lukurong na bako kachar mo kono political purpose ni bagai kono political agenda ba chungora ya just oro chini democracy ni bagai jeto democratic country tong asung social media ro no kha sonam wangchuk na bokai se sanya ne agent ho ni bjp ni natok sa amna tik tam sa na sonam wangchuk tumung china ni agent hangka ke phini ja as contribution bojini na armed force rong ni bagai ni je ice ni stu parok tam kama bin contribution to but 15 ta awards ni india wa body sip khaisa amte khorsa great scientist education ote bokobang reform khaisa enke tai jengara kabang ma video ro no kana jeta bjp rong ni
sabo government rong ni ba bo political party rong group rong ni PR team rong abo rong na edit khai rajak full clip chung video rong no da Sonam Wangchuk kuno dina phano ampe hai kuno desh ni against nini nijini desh ni hani against ko samane alka counter na support khai samane gurei o jaga ni jantar mantar bini je protest choli to mane government khana di botang san bini intention tamo bini agenda tamo asa salro me protest khai to nung kok sare negotiate khai di tam bini demand chung to nugu to bini demand clearly jeni ni education minister no kono design khai di tai jehetu ni need paper leak ngai ka ma charai ro suicide khai ya ka ma charai ro depression athang ka because kaisa exam prepare khaina belai nu tu khorsa life 1 year khorsa baron spend ni no ni khorcha thangmana aba busak jorate khorsa baroni obo life ni kaisa part komi thang aba student no sinai a student ni uplogo je expectation gana parents rok sinai jabor asa rang khorcha khai busa buti no pori do mane ka apte situation kama face khai charai ro soban bagana bo protest khai do abo chini ko khtam chungtangai o jawab kangke khorsa influential borok kaham mane tise bo protest khayo kaham san mongti protest khayo still nang bono amte ke ignore khai to amor democratic hawo ka chin logi ta mongnai chin logi bote bo kinma sinsang kana amon baga chungo bono tolerate khai man kabai kubai rona yatago chung tini joint action committee ni 2000 bai i jala i tini Astabal ni i je Swami Wivekananda kemo Swami Wivekananda ni bini statue abun tola soklaikha chung candlelight vigil khane mum sogoi tauni bagoi Sonam Wangchuk bokrok scientist boklai ni hapar kumbar tui samung tangnai mathana bagi samung tangnai bokose education promise education baik education bisi diklai sini je asai song tongo jara young student tongo gongi thiang nam bakle songchaiman obni samung tangnai tai bo scientist bo tam ni India ni army rokno baik ni Himalay tongtai kesang baik ni kutun kesang tan bok tabu rok Amerika tam karika ngai tabu jeni ni ono semai tamu tui dong ni biar dong tamu absorb na bo rek samung khai tong kau Sonam Wangchuk jinin country ni bagoi jin hakot ni bagoi sungai bodol ni bagoi bo sal kuduk maromoi jontor montor bo tam ono som khai tong mai tui chalia tui bunung lia mai bo chalia ob deklai ai ono som khai tong jot sai maro je 1945 guna tam da je johon no khali right ungo sini hakotani dofan father of the nation Mahatma Gandhi bo tam khai mani onasom khai mani jepun ini Hindu bai Muslim kala okey ini kita mau santi mane kejang klayoi peaceful bai tam khai mani ga Sonam Wangchuk bo obini lama tuino bo onasono achuka ga botam di mana kha je ini je system soksai thanga borok sakit malia future tamung khai question leak mangtongo kuno asumsul dikorika gauni kuno account dikorika minister bin jagan tongo engkai bo ogno selen jabai tam akebe bo abdul khanan jaka engkai Sonam Wangchuk bo ka bin diabetes tongo lo sama diabetes tongo bini bo krema more than 3 weeks untaka acquisition tini bai chultona bini weight 8.5 kilo tam tam dharma pradan je education minister dharma pradan no borta khai di nai resignation di nai brok diman khai tomane ojara suggestion dito kintu bini diman no gosi jaya untoka engau to khali bin tam buya ble optin joto ni bagoi engkai Sonam Wangchuk je sini bagai sacrifice lai tongka bini pura langmana bo thika ini jatam bo je hingpano ani secara rong ni bagoi ani aja song ni bagoi bokni kinang ni bagoi ang ani life no fra ang sacrifice tarik la thamai ni bo je i tam family obun barto kasar samuntai tongmaya hinggai bobuti jesra chini dopni bagoi bini langmana so thai tongka jumbo khai sing tongman on bagano bono bobai baksa jungtai bu chini khadu bok no bagoi bono support kuno bagoi jukti ni orok lai bodo joint action committee joint commission ora beba kabang mani no occasion kumsa ko jung tam khai le tong